चिबाख चोमी दुर्लभलाल सिंह या उपन्यासमध्ये नाप्पा प्याउको ची उपन्यास अर्थात् लघु उपन्यास छौ वे पाजु ख नेपाल सम्बर छिन्छस नेपाल लिपि गुठिया लुखा प्याउको ठ ची उपन्यास एटा कठ अंक बनिको आज कठ ठौ ठ ची उपन्यास नापाङ भो अर्थात् च्याप्टर बन्टेना ठो उपन्यास समाज अस्त व्यस्तता सुये मोफिया ठम फक्को समाज चोपी मनुटेटा चेतना बिगो ठुकीको कुटा ना चोम छम पात्र इगो बाखन दुठिका टौडो थजापि पात्र त समाज यरा करा खण्डो ठो सफै बारे नाजाम जनकवि दुर्गालाल जो ठो सफ्टी ठर्चुयाटया दिगुडो ठुकी छम सशिउम मध्यम वर्गीय यमिय नुवा ठुंडीगो बाखन्डो समाज विसंगति खना हिचाम तर समाधान निम्ति हलेजको लबिया स्वा भएकटा एवुम सुधार बारे कोचीको पावुटा छुमी यंका टम वर्गीय विषमतै मु हालुइका पावा मोसौले ठग टजीको प्रतिबन नौ डुए लफ्री थे सुका कन्ना चाहिँ फुक्क जीवनिया दिपाकाम तुयुका जे बनि भएको बाखा आ भने थो छि उपन्यास नापाङ्गो भो चिकुला सुटेसिया इ खसो टम्म फनाचुना भरिच टापक छु खनमरो अबले छमनो लु हिटी ठावला व गान या टौडु गाइडियन छको ख्वाउछ पाछ्या टौडु अठाव मेसी मिका धररे कोसन जुवन व अन्छमनु दना चोफना चौखन अले वे मुटु वहे मचाक चलाउन ले एन चोफना चमनु अन चिलामो व चोफना चुन लु हिटी ठाव मनु ट प्याउल थे अप छ कया केका छ त अप चोफना चमनु टुटिसला त चोफा गका उ मनु ओखे ठुके सुल अले व ठट अपाकेको मनु खंकल वे ट प्याउल छगोले खिचेट थे ठट हकुगु अले उकिसा अपाकेका हौ टय हुले वे पला वो गान्या ट मुनु पाखन्या त वे न्यन छनु वो मुनु स खेखेलुल छा अपाकेका ह अपाकेका हमना सुरेल छन्ट केको मोर जी वले छंगो बानिएट केको ख उजो ठा चुफा मुजो गा सिक चाक यागो आम छंगो बामलागो पोट केको ख जी छन्ट केका उल मुखो वो छंगो ठा खलसा वो मुनु ट जरंग होला वो छंगो ठा न मुखो जिगो ठा न मुखो जिउ ख मे मुनि मुटो खग बिना हुन ओके फर याउ छंगो न अधिकार मोरो जिगो न अधिकार मोरो मंका जखे व ठा बास छमुनु भिंकु टोटा म भिंकुको अधिकार मोरो खिचाट है हकिमाल लेसा उपच कोमल जुला छ्या लेसा तया माने मुजा अपान केक मल ओइ मुटो अठे चलाउन इबि अठे हाला चोमले अन छमनिम या यो क्वे मुनु त मुन पुचला छमनिम बेस्न तल छु वेन बा हाला चोङ जुइ ठट वे टापिट व जुएपिया मिखा सोल उकि व छमेस्ट मसिकल वो मुनुटा टुङको सुया व अनुमुना चोपि सक्सिन ट्याक टाला काका ठमुनि जे कार्य मला नटस ठन ययठे मोटर दुठाक मुन्याई ययठे पोसटे मुन्याई अले न्यनी लाठे खिचो फा मरे वइ खंजना वो मुनु इटम टकन अटे इटम टक कम वो इटि नि लाहल न्युन्यु वइ मुट्न चलाउन ख जी छिम गटलाग सुय मफो दे चुन्याग जी सुय मया उकि ठन फरिया अझ छुटा खिकाम गयना छ उल जकल छु ठो डेयाट है विकसित खिकाम गयना छ अच्छा हा वो मुनो होल चीको अन प्याउन वो घटना सुयाचो पनि पुचले निम टापा मिट अर्थात् विदेश त दुजे आचन पोखरा वन्ट बस पाखि सोच छम टापा मि ठ पासेटा टाल नेपा मिट सापे कच्च पुष्ट ऐतिहासिक ठा मरा डेग मरा सटक मरा न्याठा सो फोर गन चोफना टस गन खिफना तै गन मुआ खलसा गन कोन छ वासातै ठुम पोय बामला यठा नल यठा फाट टोटा टपि पोस्ट थे ख छ टाउ ख पासमेसिउ मुठ चल थन्या पे पेमन्याम वेन्ट प्यावल टासा नेपा दे टाठे सुन्दर जुइ मोक्स ढे कुशी पोटी पुजी व मेमे पे फरे खिटे मारे लाना नेपा मिट पका पक ननाउनी नि न्योनी लाकको न्याठा लासा वाछेको बानी छन थन महा लोए त सटिट नि मा लोए मोसा थन चपे मुनुटे बिचाह फरजा ठठल वाना सिदैत नि तर हरा हाला च मुनु ना ख टुयु काजी वो टुइसे चो स नाइसे चो थे स्वभाव न नाइयो वो नाक गस्न मुजो नुन मुजो मदिक सलकवना फुर्ति दु ओइ ट्वा बाइ पि नप मान मिजास न बालागुली जना ओटा सक्न टुयु डाइव टुयु काजी दका हनुबन टेया सटी उज्याचन वो बनाटो न यको दुराई एसा गुली बनाटो ख वो टले चो पिस मुसु ओइ चोसना साप न्याटाई वना टले चो पिस मुसु वो उस्त टले मुचो अपो जना ओइ इ पाँच पिन्ठाव टाप्ले फुट ह इ पा यसान सान जग वे टले चुनीको जुल
इपाइना दक्षे मरुवा कलाम छन सकले उनी मानिठा याक्न वन ह अबले निसे टुयो काजे जीवने यकुया झुपावला यकान्त प्रिय जुल ह टुयो काजे गुब्ले टली खौ बेले किया चुनीगो गब्ले किपा किया चुनीगो यकुष्न ख ह तर हरामम टुयो काजे मांका दियथा छन डेगै टथा जग गया ठाउँ टुयो काजे मिखा छम ग्वारमा फगि लाटे लाट व दियथा चाकले मिख भयल फर्य फर खन छक्ला वे कुन कुन टप्यावल व सया मुफ्त काचक वन कथा व फगिन फनाट ढेवा जाकी लाका गया सटके होला बिल फगि वा वा खोल टुयो काजे फगि त निटु सुटु दाना डाल फोन फैक्ट छन त जी बियाटी मुखो फना मुखो जाइना नेस एकटा बियाटी ख फना ने पलके ठुमा जाइना नैला उल्टया व फगि लपुजना सरके वा हला वो सोया डेके वइम छम बाजेटी व मिसा हला हला आगछि अटना याटे गुटला छिम यमचे त बच्चा दही मैले डे मानी ओ मिसै खन्जना टुयो काजे पाली निसे टप्या होला आम जाउ दही मायाला फगि त टमाटम दया चुना जोगीको दही माया समाज ठजापि टोट यको डेंगुल एन मगानिका वेग स छिना चुना असा माथे त समर्थ याग मुसोसे झन हिन याग आम जागु मतनाला फगि त डेको कारखने जाबजो ख उडारी जाब मोहो जामयासे बिउ जामयासे फना नेगो कला दुनिपे ठजापि फगि त गुल्नी केका साना छ मनि इ नुगले भच्च हिए मोरुखनी मिसा जुए पिगु मिखा सोला छिगु नुगले हिदुसा बियादिस छिगु सर्वया जिता छुवास्ता तम उल्डेया टुयु काजे टुपिकया ठम डेगले बफु न वो मिसा गजाम वेल्या ठ टाटा द्यफुया हुन वइ खटाया द्य कोठा चुनाचम द्य पाला न वो मिसाइ त टाला वेक छटी वे मुखो छि महे मुसुनी वेकै त मुसुस अष्टया दिग्न मुखजी वो फगी त जगा वेकला गुली मटना याना दि थ मचै त थे ऐसा फगी मुचा फना नेगो टोटुगे मुखो फना नेमाक ठो डेग सुजुक जिया त जाबियाली हासपस नप टे त टेव बिल तर मचा खथे मक्थे थे लछिनिलटी या त अनली मै त ठौ ठटी फना चुङ खना टप्या वलजी उल्टयाली द्यपला ख पूजा पकया द्य पूजना बिल पूजा व प्रसार कया उ मिसा हावन संसारे गजाग जापिन जको मुनुट देय खनी मांका दे थासा वम टुयो काजे मो ज्याचंग छो पस न्यन थन न्यना सोले पस व मच व पस ठुवाइ दठुइ लफ जुगु ख व ठिकल पस व मचा धन मला भाना मिठा सिक ठिके जुल ढका ढल लगा पस ठुवाला ढलाठा डठा का हु ढका छिनि लगा काबले छिनि बय वटा अले वाउ छिनि मुना यंगे डेभलिटी बि मखो ढका पस ठुवा टी नुल ह डेभलिटी मो बिस पस छका बि ढका मचा हाल ह खन्जना चम टुयो काजे मुटो वहे मचाक चलाउन हाको बन्जा या दया मखा ठुम फि वगो जो वपि मरिया मखा न्याठे आसा जिउरका चुए ढाओ वइ खन्जना पसलटे ट प्याउल अनु मुना चोपि मुनुटे जोस प्याउल टुयो काजे छवे सूर्य हाला चुन जन्ट ठगै नाना जेले मलाउली ठुम फि चरको जुगो घोष नकि फया मखा ठुम अभिमान वो अठे हाला चौले अन महाट अर्थात पुलिस त पससना लुटे या ह टाटा कठि संकु बुठ न्याका होले द्वावल माट खनुवा टुयो काज बाकी पचिन सुया केन माटे खन्जना इमुक पसुया हिमी चाम टुयो काजे पस ठवाला ठपाकी पचिन सुया पाया खना सया मुफ्त नप नप माटेस गट्टा जोंगु चल ओ छटपट याना हल माटे टेपि शान्ति सुरक्षा लागि ख अशान्ति लागि मुखो माटेस घोष नया अपराधी पोन लिगु मुखो न्याय पोन लिसेकमा ययठी जिगु माटे जामुखो वइ खन्जना माटेस वटा कठी मुइकल वो हालाहा चुन माटेमा डर व त्रास महाकाल जुइदैमखो वइ त डागु व हागु सुय मपिया मेपिना हाला हल माटेस सक्षट खानाली टुयु काजे त ठाना यंगल ठकै नकले नापाङ च्याप्टर ठनिया कोचला वो नोसी अर्थात दुई टुयु काजे त बनि खुने टोटा हल वइ ख्वा मनाव लाटुटी मनाव जनफटे कठिन डाया होग बाँसिदो वेटा पिन्छ मेजो क्वाटे काचुन ओ ठस पया चुन वइ ख्वा खिउसिन मचो चकन मजो क्वाटे काचन पिन्छ मेजो फुनफुन हाला चुन पाजिन ठम आमरको चिन्ता छ ठिके यम छम ठिके यकिम छम ठिके यामरो ढामामेसे छु चुटा मरो पाजो याक चिजको छुके चिन्ता छुके चिउटा जे छु मोटल अथे फरिया मुजे टाइपे मुनोटा न्यापने चिकटे आचुन फर नाचुङ तो फर जुआचुङ सुयान लिप सुयावना चुन तासा पाजे जको मेमुन्या टन्डका पिन्छ मेसु स ठया चुन
अनाठेट सनाठियारका हलासना समाज इज्जतिया न्याटिया छु चुरा मोरो पाजु दास थया अनाठ जुमठे दुखटाका चुनी पाजमे ट्याडिस चियाका जाला छुजी पाजमेस न मुटसंका हला ठो जी स ब्याचन मेग स ठोकटा छन ठो गठिमो ठोइ जित विश्वास दो ठो स अवश्य ठोइ न्याइ पुग पाजे खन्जना पिन्छ मेज क्वाट ठो देशे आमजगो स गुब्ले ठोइ मुखो ठोइ जुसे मिग छा मोठल ठोजगो स बुड्डो न तयावन तर वो स ठन मोठो बर ठयावन ठो देश गुपुला मेग देशे ठो देशे ठने ठजगो पुन दैगो बिजा ब्याग मोफि प्रति फुबिन जीवन छु कट्टी बिरुडका पा मप्यो पिञ्चमेसु खन्जना पाजम मुसु निल जोसे नाप्ना प धैर्यनमा अले तिन ठाउँमा यानको जाटालाई अट्ला पाजमा याउ जा बामलारका पिञ्चमेस न गुब्ले बिचामया तर ठाउँ पाजे गति खना वो महासि चुन मफ्त तो पिञ्चमेजे नाख कमल प्रिया वो आ छिन्चाट फुना छिनगुरे चुना चुन मले ममरसान से कमल प्रिया पाजठा चुना चुंगो ख मले ममरुगना छिरडे अंगुला कमल प्रिया आ स्नातक टटक में बना चुंगो ख शिक्षक कागले वो गुली लगनशीलता उलिहा पाजे ग्रस्टिय ख न्याकी गुली न कुशल व प्रवीण इपि खन्ना चौले कुनी स्वान स वला कमल प्रिया सुवन्त डमले कोठा जुन पलाटमा ठ माइ त खन कमल प्रियमा टुयो काजे टट ख कोठा दुआवे कठ टटमा किजमेसे लिक्क स फेटल व गोटला चम किजमेस त कोठीको सोट खले का खना वे ख्वा छु चुनाउन टटमा ठट सुया चंग चाया टुयो काजे ठ ख्वा सुचुकला व ख्वा सुचुको खना टटमा नट ख्वा सुचुकी माग मोरो अठ्या आमथे ययटे हाली मरे गा मखा इपा मया सुना चंगो मामा खछिम म्याम च्याडका वेरका कोठा पियाउन टटमा हाला चुन सो टुयो ठठिना गुल्चले जुइ छंगो ग्रस्ती जी ढै खन्य इपा या मोदमलुमका साटी जी मखो खन्यंगो मखो छ टुयो काजी नोमवा ओ सुमको चुना चुन एन टटमा हाला चुन दोन गुलिया डटका छंगो सुइन्यार मख डट जिसको सूरजको को खरी छ याजको ढास छ यो मयाबी बिउ वपिन मुरुग मखो थया टले चोमेसी के छमन बिउ या चंग दु छुरिया आमते सुमको चुना मुजिल हाना कमल चिटन बिया छेउ रका वे अजिमा हाला चुन टटमेसी खन्याना चुन ढाव पिन यको डट उमेर नल डट उकिन जे हाला चुन इपा या मलरका टटमेसी खन्याना टुयु काजे मुटु चाकल कमलेटा बिया छेउ छा हटा चाहिको छिपि यमे छौ सिराका यास बालाउ वला छिमुक बिचा म्या छम ख किजमा ख्वा ख्युको खना टटमेसी मिखान खोइल्लो लटायाउल कमलेटा जी भुजको भुइका तर बोलुङकुमला छया ख मिस्टेसन यको वराना छ्या आखिरे कर्क्यु छेउनिया माने वया जाटु केटु या माने ओके खठा ढावले याक्न बिया छेउ जुगुन बिचा टुयु काजे हाक्न छक ठौ खनलि सकल जिउसा कमलिया जाख आइट या मट्ने निडया मख लियन्दने अले छिमसा सुया या छु मुक्सा मचा ठौ टुटी बालक चुइ फै सुनान मटाइगो इले जिगो इपाइ खे जी आटको छु बिचा महिना नि इपा याग बिचा वया छन् त इले खबरिया अबले लाक कमल प्रिया च्याजुना कोठा पलाटल वो वया इमु खन जित ओगो ठौ खलना टटम वन मामा वनि व कमल प्रिया न्यन सुइगो इपा खलना चुनको पास पनि ठुक्से मैटा बिया छे व छिम अजि हटा च्या चुन ह पाजमा लिस बिया न्यन मै छु बिचाले कमल प्रिया टचल ठो जिटी पनि इपा यागो भएनेगो मच खच देखिउ बाहेक मेटा छु मरो मस्त पच टर्क जुलके इपा यागो बिया छेगो पाफ मेगो छुया टन्न मरो जिला इपा सिपा यइ मखो टुयु काजि थाला इपाला या मा छन्द छनु ठो छगो शारीरिक आवश्यकता या सामाजिक व्यवस्था ख पिन्जमन्यन अस पाजन छा इपा महिनेको लेसा जुगो खन टोटी जिला इपाना या टुम खनी पाजमन लिस बिला जुगो खना टोटा दिस जिला पाजेटा याक टोटा उनि मखो कमल प्रिय टिटा जुल पाजमा ख्याएट असा पाजना पा इपाया वो खन्जना पिन्चमेसु स कोठा ठोल पाजो कमल प्रिय टोचल रै ठिका टुयु काजे वेटा ठठा सालाटल वे पाजो खना टहप्या वल्ल मैया खला छाटपट याना पिन्चम छन्नु न्याइ थ्यान याट पाजो ठो वयस गुस निनेले पाजमा पिन्च खना ग्या
अले गु सजना पिन्छ प्रति दुगंक मतना लिए व्यावै पाजटा वे राइगो पिन्छ मेजे साप मय पाज प्रति वे दुगंक मतना दो पाज मेसना ठट है वे राइला पिन्छ मेसे सिके ट प्यावैगो अले वो टय हुले जामनसे क्याम्पस वनिगो गुले नोनी मवासे खया चुनिगो अथे हाले कथा पिन्छ म टम्म पलाछना कोठा प्यावन पिन्छ म वौ खना पाज म सटल जि य म्या थनसो एसा पिन्छ मेसना लिफ मसो व क्वारक स वेक खाप्टिना वन कोठा चना टुयु काजी बेलकिया चुन वो छौ सूर्य छौ टुने दो वइ मिखना मचा बेलै टुन कोठा ठया छाला प्यावना चुन वइ गु मिखा ठौ मरे टुनको कला ड वइ चुन कमल प्रिय मटना नुग प्याना चुन उकि नेलुमन्टी वर्तमानी पीडा वइ गु बेला पिजा चुङ दो व छु मचा मानव तपस्या ना चुन अनन्तया अब तीज का खाप्चाका कमल प्रिय द्वावल तर ठट्टुयु काजी मचा चाना गस्चाइ वला ठके ठय मरो बेलै सटाया कोठा द्वाव पिन्छ मेजो ठ पाजे व छ्वाट खना पाज प्रति विके दुगु मटना हाक्न छक दासी वल व ठ पाजे खले तपस्या तेज बुद्धे छ्वाट खना सोस व मुग्ध जुल मचाको इगु मिखा मटना पेबिया खोबिया रुपे सो वल वइगु खना बाबा वंग खोबे पाज मेसी टुटी स टिकिन न ठौ टुटे क्वाक्क छु लागले टुयु काजे मचाउ चाल व मिखचाका सोबले ठ लिक्क स दना खया चम पिन्छ मेष्टा खना वो अजुगटी चाल व कमल प्रियाटा लाजना फेटकुला अले वइगु स पिट्टु पिकला छा खया लाटी खोख कमल प्रिया तल जिता क्षमया पाजो जुगु मन सापे चञ्चल जुल उकि जी माइठा वन ढगा वयो टुयु काजी स्वाभाविक स्थिति वला वना वसा जिउनी मुन्न याउँछि चनि बरु गुब्ले उनी हो पाजमेसे खन्जना भिन्छ मट्ट चल वनी मालिबले वनीका आ वनी मखका जिमे पाजमा गम्भीर जुल छ यठे छन्टा हुँट गानला मरियान नि तर कने खुनु मामा सटिक हल्लगा कमल प्रिय वन अथि वम कमल प्रिय ल्याम होला वो ल्याम वगु सके ठट स्टिरियाट बा ठग आत्मभिमानित सम्मान याट ख वा पाजे ठग अचित बोर्ड याट ख खन यागुया जिमा वो ल्याम होला कमल प्रिय ल्याम वगुले टुयु काजे चिन्ता जुल व अनेट ने बिचाइट एन कमल प्रिय टच्या वंगी अर्थ छु मठुला वो टच्या वंगु जी दैगो हुनि न व दुइक मफ्त छनुनि न अठ्या जुल नि बिना वले से वइगु गति नाप गति ख अठ्या न्याना हुन तर नेटुन दासा नापठ्या मजुल ठटुङकाया सुङगु वे ठटिदो सु अर्थात 3 टुयु काजिवा वइ पासा झलक साइट मुजा भोटिकाटा वना छन इपि अठ वना चौले थपिन न्य छम नचम ल्यासी वना चौ इमसा खन वो ल्यासा पुनाटक वस खना इपि अजु चाल वो ल्यासा पुनाटक वस अख मुलुके फेसन जुया छन ल्यासा रास नेपामी हिन्दू जुया छन वटा सुया टुयु काजे मुट चाल ठो छि नेपामी टस गहन नकलिया छ कर्पने सापे कास बि रास सुया मुस नेगो टोनीको पुनीको सक्ता छिस मेठासा कया चना डेक रास छुया मुस वइ खन्जना झलके नेपुन ठोल डेकले छा मफटगा छिस ला टुटी मिख दुपि प्याठला या पिण्ड ग्वाराला डेका चुनको दुने थजाप टन्डक त छिस क्याग जुगा सुया चुना उकि छिस बिग लोमंगा चुना टुयु काजे हाकन खतन क्याग पाप छिस बिग सोया मुस आना छिपि चेटे मजुसा कर्पनी कुट्न ठनाटको ठोडे ग्वारटुलटा छु बेर मरो ठटे खलबले जना वना चपि इपि सटाटाउ इले मुजे जुगु ठासे छन सबै रास छमन्यु बाप बेपि चुना चौ खनि मरो आटक मायकी बर्न वस्तु मजुनी गोसा खलाइ गुठाट छमन्युमा लिमला फमला सना चौ खण्डो मेपिले गनवा गन अनि पखना टुयो काजी खठोयाकला ठन सक्ता याला नि डिमुरु सुइमुरु खलाना नि छेला कोली कौ समायना निबिकेला टास जग मिटा जीवन फुकिला तर बनाटोठा इले ठिंक मला उल्जक मुखो सोटो पिन्न मुन्टेला चलकन सुंगुचुरी मुफ्त सोटो पिनला छो थपि तयारे मुजुसा बनाटे पे मोवन ढ्या पार बनाटो पिन नछु चाटुङ त सोटुङ मुखो भएनक त सोटुङ मुखो हठा चा माउ छा निस लिस या इपि घोछिट पियंगला
एन मुजेन याइगो पच खनमरो मेठा वनि मानेको लुमङका इले च सुस टुयु काजि दन का जीवनी माला जे पचचोनी का छल मेठा वनि माने म छल कम बेला बिर कासा जीवन उल्टा या टुयु काजि पला न्याकल वो वन्ट्यङले गोसा खले गुठाटी वया उटा पन्ट सुल तर व ठन इय मु मरो जामरो धारा पला न्याकल अबले लाके अनछटवा मनोट ठंगा वला वइ खटा इमसा लापठाट इमुको लापा वइगु न्युपे ठोल ठन लापाइ न छु महटु मरो ठन महटु दो ठ येठी यागले जग उल्टा या वो अन सरासर वन अन वो मेगु सब्या ठन अन नचु बियाजन अठ नचु जना चौले वो डब्ल्यू स्नान ठौ नाकया हो टाला व डबो पाके पला न्याकला वो डब्ल्यू यक्को नेलवाट चुना जङ खन डब्ल्यू ठावना अनचोपे सक्कष्ट छ टुङक सुट अले माइक जुना झ्याचु नकला ठन नवाट स्वीकृति क्याम वा समिति दुठ्याक्ट न ठन स्वीकृति क्याम आग मोरो छाड आशा करपिनीको अधिकार लाका आगो ठन मेगो अधिकार दो अले ठन नवा मलाचङ दो नवा मारका मसिका डिठे चोसा वमदी छिठा नुचु बिपि नेलवाट यक्कु दो तर छिगु डे रास साप चिकु उकि छिसा छिगु डे त टको या मागदो वेक पिन्ट न्यंकी मागदो वया हुनी डे निम्ति चोसाव कुटा महो टुपो जुन माला चंगदो उल नौना कथा व डब्ली क्वावन अथे क्वावम व सबया मचसे सरासर प्यावन ठौया सूर्य वनाचम टुयु काजी मुरु गनियदिया ठा ठेन छटा टरकर न्याव प्या हाला चंगटाया वो वसे होला व कालकोला हाला चंग ठा सोल टरकर न्या मुखनी वन मुनुटा हाला चंगु सना चंग खन वो लुखना वइ मन भोल तर टरकर सिका मुनु दन्नुकला तर तरकारिया मुडो मुनुइ मु मन्टा भच्च डंगु खनके इमो छथे पुन लाक लुक याटा याका छिटा मगाउ सटेसै डा जागिर नै मेसी न इपायामा इमटा डंक जग मुख सिटकह लागि माल नंगला मुख स खुया नेमला हेका नेमला माटा न्याउसा यामला अथि मन मन खलाना चाला चोमले व मुचक व चिन्य लागि झोछना चोपी ठो ठो मुनुट खन वइ छुमने उल्थे इमटा टोले ज्यासुया वो पी अर्थात 4 कमल प्रिय वइ पास विश्वविद्यालय ल्याउ चुन कमल प्रिय पला छौ हेटाले जना चुन अठे वइ विचान कमल प्रिय विचा ठ पास बाखि जना चुन छुना चुन गठना चुन थे मफला मफला नोला मनोला चासो डेका मुटनिमेशन मेग छु डेका नै यास नउन मास नमुन मख याना चुनजी ने लोमंका चुनिमेसी पाहा छुदो उजम ढका सिगसिका ल्यामोनि जी गजमजी छुकी अभिमान छुकी टोंठो बिचाय या वइ पाजे ख्वा चस लुमना होला वइ मन हटा चल पाज ठा छकम भ्याउनी मास्टी होला अथे छौ हे सुरा लना चोले मोटरसाइकल छ बिटोर बाकी हला पासमेस न लाजना साला मकासा केलिगुला छुटे पासमेस न थर सालिवा कमल प्रिय चसंक हुन वइ पस या पासमा औजल छुटालिया व जन्नेल केल्टेउका अपासका छुचिन्ता जुल छन्दा कमल प्रिय या ख्वाचका याउल छुकै चिन्ता जिता पासमा निसतल छु मक्सा गटले छौ या सुरे लाउ वइ खन्जना कमल प्रिय पचत सर्के जुल छु मगर या सोरा हाला चंग पासमा वो टमवेकल लगा खहिगल छु वइ पाजिया छु हालचाल दु पाजे खन येठिनवा कमल प्रिय हाक्न छक चसंक हुन अले पाजेटा वइ टावले वइ टन प्यावला मेपसा टालमवाला छना जिम्पाजेटा वइ टावला कमल प्रिय हिमी चला छन बालके मुस्यो जिम्पा जटा आटक जिम्पा ज सुमुखो ख लागदु वइ टाटा कपसन टछा मुखको वेकला टसना दिल मग्यासे उलिया हुनी वेकटा वइ टागला अठनी बट खलाना चुनी पिठन सद्य व समानित याचना ख खलाना सक्स्ट लंकिन त सुइपिन्ट थन वइ गाटाइगु याचना मखला अठकस जिम्पा जना वइ जुलका मवाला कमल प्रिय टमवेको खना पासमा अजु चाला अष्टमवेक माला भाइ सक्सना अष्टाइगले जिगो मुटना चक्क होला छ्या माफिया भाइ ले व पासमा छम फना चोमले ठटा सुनान सटो गुटाया कमल प्रिया लिफस उत व ठ पाखे व्याउ चोम फुन्टे चिटा खनुवा उटा पच ग्यास होला मखु खन्जिन माले लटै थे फुन्टे चा कमल प्रिय पाजुना चोठा लिक्क चोम ख छक निक पाजेठा आखन बुवाइम फुन्टे चा सट्टिक व कमल प्रिया न्यन छा फुन्टे पाजे महा फुमखा फुन्टे चा लिसबिल टुयो दाइ गन महफुरगा
मिगा छिकुन पाजुटा जुनायंगको कमल टटाला सुगो खैमुखनी ढका नाप्लाउले सटाउ वो खन्जना कमल प्रिय ठार्नु ल वो हस फस वन अले हठा च्याजिन आ गनले ठाना लागि छे आला छे जिथे नाच स्टेट टोटा हाउ फुन्टेन लिसबल कमल प्रिय पासिया सुंगचुन मोफिया न्यन छा जुनायंगको ले पुन्टे न्यना उ खकन मिगा होटेल कचकच ज्या जुनायंगको टुयु डायना लाखे मेवन मसा सेवन बामला टेबना उलमुछि अपोजुल जथा बाबे टेपुली मुखो थाल अले पस्ने माटो सटा जुंका छया बिल कमल टट नाप्लाउले उल्टा हट सटाको जीवनिका उली भुख कना फुन्टे ठग लनि ना हुन कमल प्रिया ननिए मोवासी ठग पला पाटा पाटा पाजे छेपाखि न्याकल पासमा आटा चुना भ्या भ्या वना चम कमल प्रिया यात खण्डटले सुयाचन कोठाचना टुयो काजे चुस झागा चन वइ खले चिन्त मरु दुख मरु सखे छौ टुने बिचा न्याना चोंगली वइ ख्वा गम्भीर कोठे यो खापस वउले वइ ध्यान चिचादन व लुख पाखे सोल लुख हाचा गया वया चम कमल प्रिय त खन वा दुवा दुवावे कथा फे मोटोसे कमल प्रिया टमो पल ताल सुखटै मक्त पाजौ जिता न्याबले महे मुन्य टन्डा गुबले आनन्द मरो गुल्जका हाकी मास्टी वउजे वइगु माजु पखना पाजम निल अले न्यु ख्वा छकल खिउल छा छुजुल छुजिरका जिम पासपिन सक्सन छिटा वे ढारंगल गुल्सी जुको मुटपा टिका चुनिगो जिला काल जुइरंगल कमल प्रिया टाको सासलाट इमस अस्टाल लगा छट्टो चा माउ मोरो छा रास सक्स्या सुयगु मिख वे मुखो ठिकेगु न्यपु सक्स्या छजगु मुखो पाजमा टाला अठ नागटुगा याइ जिरा साप मय भिन्चमा ट कुरकुल खला ठा मुन्टिकी नागटुगा याइ अठे ईर्ष्या जुलकी नागटुगा याइ उजौ छन्ट मय वला जिन्स्यु छन्ट मय जिटा मय ठो समाज यकुडु बामलागु बानी करपिन स मय कि कथा विद्रोह या सेकमा मोक्ष मय नापा सुलह या सेकमा बामलागु संस्कार दे चोटले समाज उन्नति जिमुखो समाज उन्नति मजिका झिगु उन्नति जी फैमुखो उकि बामलागु संस्कार वाछेगु झिगु कुट न्याना चुनिमा पाजमेसी खन्जना भिन्चम न्यस तल झिस समाज बामलागु चलन ढाबले पाजम सुसु चलन त कया दियाले पाजम लिसबिल ठौ एटा समाज निटा खै बारे ढा छटा बुसा सिसा याइगु भए अले इपा भए म खस्वाना यंकल मचफुल लेटाल भए न्याकल मुन्ट उकिसम भए न्याकल छा लस्ता बा सोक ज्या भुइगु सिगु भए परम्परा विरोधी ख जिबुल भए न्याकल छा सके जि सक्स्टन लेटाक फेमा नकि फेमा किरटिटे फेमा घाट आउजी अठ खस जिसिबले भए छा दान छा आत्मा शान्ति लागि वा जिगो पाप मेपिन्टा वनमा ढका के आत्मा शान्तिला दनिपिन स जिगो गुण कया जिगो दुर्गुण वा छसा अले जिगो सदिच्छ पुंका बिउस जग दै जि हिचटे हाका कमेना तइगो टेवा उटबाटन मोजिको ज्याखे फुका जिता शान्ति दैला जिबुबले गठिल लेट या फे न्याकल अठिया सी ढुंगा न लस्त फे नेगवा न्याकेउ खस जिता छु ढाउ आउ मरो वाल जिके टन मरो ढा ट्याकया जिगो श्राद याबले जिगो आत्मा शान्ति दैला करपिन्टा दुख बिया जिता अवश्य शान्ति दैमुखो टोले ज्या न्याना चम पिन्छ मेसु न्यपु चाइल अठिया सी मेसी नामे श्राद या मखना वा या मरिया श्राद मेसी आत्मा अशान्ति जुल्टासा शीट नुको मेस्टा शान्ति दैला पाजमा वो न्यस टचक बाल क लोन अले वा मुसमुस न्यु छ लुक संगला समाज पेन वे अशान्ति आत्मा त गुब्लेन ठी फै मुखो सुजुज मटासे समाज हाले जग वनि गो ठौ कमजोरी ख अठि वन्टलेस कमजोरिया लागत सक्नी कमजोरी चकन से शक्ति के कुनाउनी अले उकि अशान्ति पिकाइ पवित्रबिया जुइगु छगो कर्मैना जुइगु छगो पाजमा तया अंकल जुइगु वस्तु जुए जुए पना पनि फैमुखो श्राद यासा जुइ म यासा जुइ कर्मैना जुगु दिवसट लिप पश्चाचा मयाक या न्य बिचाइना या फेकमा उकि श्राद पुण्य मुखो पाप ख उल्टा पाजमा दित अले लिक्स चोंग इपाइ बनपौ कया तल का आठो इपाइ भुइ विषय का तो इपाइ भोज एक कुष्ट सिंको खन जी हाकमा चुए खका हाकमा चा ठ क्या वो म्याय इपाइ ना बिसान से आटक छ लुनि फु मुखनी क्या म्याय इपाबले हाकमा इजर सुना सुई खूब टुम टाम नक्सा भुए नकल आसो क्या म्याय मुच खचा वास वासा ठाव या न हाकमा ठावे मु फ्याचन जाको इत्यासा
ठ ठिटे पास भाइ पिनको ट्यासा आटकन पुली फु मुख्ने सौजुको पुपु हाकुमान ठगु जीवने निबा बिका छयमाले मोक्ष व असामाजिक लफु जोनिमाले धारा टुयुकाजी मचायाका हाला हाला नै पिन त छसा तर याइमेसे जिन्दगी कमाए ठो गुजोग समाज ठो गुजोग इज्जत मचायाको पाजमा हलाउ खना पच्चा अझ चासा कमल प्रिय खन्छु त तर समाजलाई न्याना चुन डिगु मोठे भिन्चमेसियो खन्जना पाजमेसियो हो होला गन न्याना चंगु समाज समाज न्यागु मको समाज बिकृति वइ चंगु ख समाजला वया ख छु पागु मरो रिटी ठिटी वया ख छु सुग्रे जुगु मरो सामाजिक रिटी ठिटी ढैगो सामाजिक प्राणी टेगो मानसिकको बौद्धिक सन्तुष्टि लागि जिमा अति छु जुगु मरो अले गते समाज न्याना चंगु दुराओ समाज ओले बानक न्याय गुब्ले छिस्न ठगो आर्थिक सामाजिक व्यवहार बानकी गुब्ले छिस्न ठगो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व धार्मिक जीवन छिगो बौद्धिक मानसिक व शारीरिक विकास निम्ति छली अबले समाज वास्तविक रूपे न्याय उके लागि सुइगो त्याग व तपस्यामा छारा छ छिगो समाज ई किठ विचाया मसनी ई किठ ठट हिल मसनी ई किठ मुया मसनी उल्ट्या उद्दित तर कमल प्रिय मर्यो तर त्याग व तपस्या कदरिया सेकमा नत्र स प्रतिभा मुया फैमखो टुयुकाजी गम्भीर जुल मान मर्यादा या इच्छा याइम प्रतिभा टाटक मुया फैमखो प्रतिभा आत्मिक प्रेरणा ख थजाउ प्रतिभा गुगु परिस्थिति न विचलित जुइमखो वइगु ख छुदित कुनि सुनाना सटा आउ टारट सटाव टुयुकाजी स ब्यासट ठावा सटोम छलक जुयाचन वो न्या अर्थात 5 चाटो टन टुयुकाजी न एसे स चुएक टोट टुनग मखला चाक बइ डिग डिग झलक नवट टोटकल मख चुएक सामन्ट सफुजको चुया छ्याको सफु सोपिया मोरो सोपिन्न न्याटा ठाको पिकाइ पिन्न हारे चांगुल सफु मोचु ल्योदनको सफुल घन्टे घन्टे ज्याचन सफु न म्यु चोबनि जान या थ न्याइफुको जामख उकिन चुएन माल ठेठे चुन आत्मा आनन्द लागि चुएको ख तर अख ज्यातन टुयुकाजी हपा बिठे मिल लाटे शिव दुपिन्छ हरेस नेउ खलमखो जे साइटी सेवा पुमंगो तपस्या तिनी छन्ला छन अवश्य पुनी छ ढाक पासी जो झलकाटे आंगल जिन हना तर मच खाचा उसा मरुको सोया साइटियर गाचुन फैमुखो मस्ते त ध्यानका साइटी सेवा फैमुखो कलाई कचकच मस्ते प्या प्या जना गठी टैरी टे फै टैरी मरेको गस्पे फै उके धन मुर पिन्छ साइटी सेवा फैमुखो अति खलना चम झलक छकल आबेसे होला यदि जिठो साइटी गा मोचोसा जिन ठाउँ बंगला डेक हुन्जे मोटर गेट हुन्जे मच खाचा बोरिङ टेट हुन्जे अति गब्ले आबेसे मोइम झलके खन्जना टुयुकाजी अजुचा गम्भीर जुल छेजको लना वइले कि छो कि मस्त जको टस्क मफो झलके खले आबेस मखो चिन्ता बाका होला अट्ला अपास कम मखो गटे गटे छकनिक ठटिया ज्यावे अजित मुनेट चिना चिया मफैगो मुनेट ची मफैले छन्त जको मखो सक्षित अठे जुगो स्वाभाविक ख टुयुकाजी ठग अनुभव कोन ठट दुख कविले धैर्य यागो लागि ईश्वर त बकाग जी बानियाना गुकेना ठट हपाव उजको परिस्थिति बोल्दगा ज्याटावा छिपे शेनिगु पाफ फिनी मखो परिस्थिति जीव चरित्र व कर्म सृष्टि आई उके न्याक्वे बालासा ठ मरुको स्टिचका ठ दुगो स्टि लुट्ना जायास उके ठगो प्रक्रिया जुइ देगो जिगो विश्वास दो चलका टर्केट असम्पन्नता विकास पंग ख यथास्थितिवाद विकास गति पनि जाब ख जिगो टाबो ठमख हो टुयुकाने ठौ खैट त्याजिकल छछुष्टि दो अचल ज्याच जी टातिनेको ठख ठ न्यनेको स्थितिमा सुलह अनहय विकास व शान्ति मूल त छ्याट न्यनेको परिस्थिति खना असन्तोष व अडेरी ज्या वेटा हाचा गा कुटा या टासा उमन ख घुस नेमले जिगु विचार ठोख उल्टा टुयुकाजी झलकै त सोल झलक नमबाट टुयुकाजी न सुङ्कुचन मचट वासन या मने धारा झलक दन अले डरा चाका टेवका निन न्यास दनाटो टेवकाम झलक टाल गुलेजको पुलिफै उल्मुछि टेवा काजको क्याग ज्यातन संख्या बिफुगु छु मुखनी उजो ख लाइक मय अजित टुयुकाजी न टंकेन गुली बियाचन तैगु छ चाला ओले छ चाउ मखो हाना टेव रहेको वस्तु गर्ज सर्ज तरे यागले हे मोटो दु सोठना टेगली मखो ओले छंगो महानता ख झलकन लाकमे फिट चिच्यु ताल उल्टया झलक वन टुयुकाजी दराजा पचपच गुब्ले मफुवा व ठगु छे बुजको मखो कलाई सम्पत्ति मिया बैंके तल
उके वो ब्याज ग्रस्त चले या नाप रचनात्मक जाए ना चुना अब ये ठाउ छेमरो ठ गन्चुन वे ठाउ छे वो ठा ठाउ ठा टेगु वे सिद्धान्त जुयातना ठ गन्चुन अनहे माबो व कलाई नामे संस्था टेट चण्ड बिया मुफपिन्ट फुगु याना चुना थनन छे बोखु अर्थात छ झलक प्याउंगा पचलन टुयुका युवा कमल प्रियाना लाखिपा वजा स्वेट प्याउन इपि प्याउंग खना झाले चुना खना चुपि मिस्ट निम झाला दुपित टुयुका ये ठुम पाखे ध्यान म तर कमल प्रिया इमुको प खना ओइ मने चस्स वन मने खठागले ओइ पला भुलो न्याट पाजमा लिबट भच्च पला याखन पला चुएकी धाबले चसंग वन इपि वजा कोठी छन वजा स्वपि मो मो किपा वजे तालकी मन तया सुइम कमल प्रिय मन ठौ किपा मौना चुन वइ मन गटगट चिना चुन पाजम रास किपा सुएगली धुना चुन वजे कोठी चाह्यो वपि छौ कोठा छन अन छपा किपा सुया मन त काल कोला हाला चुन ओखिपाखे सोम कमल प्रिय होसे वल व खन ठ पाजम क्यु किपा सुकमित पाखे चोछ्या चुंगुन्यना व मक्ख परे जुल व ठ पाजे ख्वाच कसोल छु लिचोट लटैथे तर व टुयो काजे खाले अजग छु पाप मख किपाय अर्थ वसुन्धराई मुले अल्याग शान्ति दु वट क्याजिके सेकमा क्यागुल यकुडु वो किपाय बारे सुकमी पाखे ठीठी अर्थ छना चुन अन झनझने सुकमी त मो मोजुल टुयो काजी कमल प्रिय लाजुना अन सुत्त प्याउन बुजे सुएग कापि छे पाखे वल एपे टले ठ्याउले फचफच खिउसी चुन्नुगल एपे छे छेन ट्याउले निमिस्टेग स टारट वल नक्चरट मछाना मजुपि ल्यासिमु बालाम पिन्छ दसेले छा इपाया माग मखला मेमेसु स टारट वला वेहे जुलका वइ खटवालना नाप नवा मेस्ना दल जीव वे इछु मखो कटला पाकागा इमु ख टुयो काजी व कमल प्रिय नुगले वज्रमल जुथे जुट इपे इटमट कन वया ठया मरिया इपे पाटपाटा वन वो अवस्था छे छपि निम सुंक निमेशा ख्वा कुटो वइथे च व विट स्वयं छा व विट मानो इपे निम अपराधी थे च टुयो काजे छ नुम पमचिस्कन कोछु ख्वा मानो हि बुला थे याउ पाजमेसेज का एक सुया कमल प्रिय ठ दिनिको कोठा वन वइमु जिरिङ चुना झट्टसी चुना वल मने नाना खवया उटे खाना चुन पाज्या वचुसी चुना चुंगो ख्वा लोमका वो ज्ञाना चुन वइ पाज्या त ट्याचुनको मिसा खना वइ कुन ट प्यावल ओके मड्या छ मिसै सल व बालके मसिका कल अले व ठिका चन वो मिसै त अले वइको खै त वो मिसा पाजो खना ट चया चंगो दुटे यु ख व स्यु छा रासा वो मिसा ठ के पाजे त बिगु गोसा गो ख खमिले जि टुंगो तर पाजु माने मजुगले वो ख कोदल उब्ले निसे वो मिसा पाजे त समया रयु ख वो याना जुगो निन्द्रा चर्चा हे सिडो तर ठौ वो मिसा बिसे लोलट हिगो कमर पिया चाकल मुनो टेपि गुली नि जिफ दयु ख लुमका वो मु वाला अट नुगले खलाका गोटला चम कमल प्रिया कुनी मूलक कुइक सवबले ठार्नुल वो चाला कोसबले खापटी जग चिना पाजम पियाउ खन वो स बिमास्ति वसा मबिल वइ मन के चट शंका उपशंका वइ नुग भवन होल मिखा जाको खोइ जाया वल वया हिलना खोय मास्ति वल वया चालन डुप्ना वो खन खोल खोक पाजम गनुन जी छुयावंग जी छुयैको खटैको शंका वइ नुग पारबार मिन छुजग मुखु जीव खला ढैको ख वइट हस फस ढाका छन छगो मनल वो मिसै त सरा बिमास्ति वया छन जिम्पाजु जको छुजु वइको जात्र मयासि टोरी मुखो वइ म डिगडी खाटा मने ओगो ठो खलाका व चाबिगा छ त सुटपाके वइ पच्चा आना न्या होला वइ नेल चाले निवा डलबि रंगला काच किच दना ख्वासु वन अले छे तला चला गया व झलके छेपाके सोया सरासर पला न्याकला झलके सा टुकाइ छु बुखो दैले युग भल्सकया कमल प्रिय अनुवंग ख झलक चाल्या चुना चंग जुयाचना कमल प्रिय त खनिवा ठमाय खापचाका होला कमल प्रिय जको द्वावय व झलक टाल च्यातना छन्ठा वे जायना चनको छय वल बाहाला त छाले दाइ अठिन्यम कमल प्रिय नुगो हे पारपारमी छ पाचौं छन्टा पोछबो ब्याठको छन्टा छु ढा लोम न छेउना चन मला त झलक पौ बिल पौका का कमल प्रिय न्यन गन्चाउले
मुसुलो गनु वंगो झलक अजुगटी चाला जिटा संकल वंगो खा वइगो खा खन बोले चछि मोदियंगो खा जिगिर कि खा न सापे ख्यु पो बिवा पच्चे मुजो से उबना छोटा गनवंगो खा जिटाल छुया मरा व छा छुजल पाजो मिवा बनी जिटा छुचा मरा से प्या चल लिया मुजागले ठन माविगो ऐसे जीवना छे उल्टया कमल प्रिय वन्टिन च्याचको तुना हो ढका चलक गनो माल ठौ लिप वेनी पोसो हठा चया कमल प्रिया तला उल्टया व वन वन लेवना चम कमल प्रिया पो मिच फला पो वन कमल धागो टायर उनकल कटन संकयका जुगो बाला खमखो उकि छन छे हु या मागु जा मुन्टिया या जुगो सुबा छ पाजो पो वना चम कमल प्रिय मिखा खोबि ल थाया होला चानी बिनाउन एन पाजे ठागा मरिया कमल प्रिय नय थे टिले मगिना चुन पाजे ख्वा लुबना वइगो पाजु गन्डु गुगो अवस्था दु अले चिन्ता चोठा चुनि मास्ते मोयाका चुन वो नस अर्थात सात तुयुकाजी गामे ठंगना खुलटिया दत अनु वइगो नाना याक्न जाला व मस्ता आखा वंकीको निसे कया भिटक्न जाइना चुन वो अनुवामले छौजको स्कुल दुगो आ अनु सुंगु वनिको डेरंकुला लटन्टा भुंगाचना ट्वापटिक डेकिनुकुला ल फिट ताजना सूर्या अंकुला भुइन छगो बालिजुको मुखो सुंगु बालिया फेकमाल लगा वो छे छेवना हलाचुन कृषि विकास कार्यालय नप पौ कालबिले नाचुन चाय परीक्षण याका चुन नाप नाप टर्करी पिएको अभियान न झ्याका चुन गाइटो माग नसा टोसा पुसा गमह डेक फेमा ढे उइ टाफो ख नटरसा गा आर्थिक स्थितिको मुखो बैचाकरी स्थिति न गरीब जी ह अले वो गामा ठगो अस्तित्व मर्याका चुनमाली ह तुयुकाजी वो गामे ठसान छे गाय रूप पागो गामे चोपिन्छ टाकल उके छु समस्या वलके गाय पि उइठा उनी जुल अठुवे पिन्टा वा धाना टाइगो समस्या जुल टावा हरबरे चामटे समस्या छुजा वला उपाखि बिचायना सो गठियास समस्या मर्या उनी उकि बिचाया अठियाना न मुजो सटिनी सलो या बाला ठौ गामे उत्सव ज्यातन सकले न्युखा सकले लेटा मच खचा ल्याम ल्यासे जाठो जिठी सकले लेटा वो उत्सव का न्युगु बाली सफल जुगली ठोलस्ता नक्तिन माठा वंका डेगु खेले सब जुयाचन वो सवा गाय डकले ठाकुलीमा भाजे अरिसा जुयाचन अनु नवासे टुयो काजी ताला आ चिस कोनी वो वा मेठास क्यामवाला अठिया तरकारी मेठास हेमवाला ठो डकले लेट आए खख ठौ चिस निगो बालियाना कने चिस सुंगो बालिया चिनी उकी लागि चिस ल साले ल छिके माकोडो वयु खन्जना लाभ ठाला व टया यंकल ठो बिब अर्थात अन्न चिस चिट माकोटे अपवग मे पिन्टा मी उकी व टेवा चिस काप ठाव कारखाना डेके ठुक्न छिट माग बिब अन्न सेके माग जोलौट डेके अले छिपी पिने मोसा छुयाटेको ठण्डा मुक्त जुई उकी चिस यक्को कुट यामने कुटह छिगु प्रगतियल नपुख लापा हान छक सर्ग ठोल उल नौना टुयका जे ठौ नुचु कोचाकल अले सब नाइल ठाल मिग मि चिस छट जग बिब अन्न सेका उन छिट मगा ठौ चिस निट सुट बिब सेका ठट सिके अपोजुइक आ चिस छिट माग जुलन या डेग जुल ठुके लाई चिस पाजु टुयका जे त सुबा देछामा ठो वेकै गा प्रति माया व ममतै फल ख उल्डिया व सब कोचाकल सब कोचल अनले फुए गोसा जुल सकले चोलक फेटुट अले लप्टे लाना कथा कासते हल ठो जिगो पाखेरका गुमेश न बजितसा गुमेश न कासा गुमेश न बुब सना टे हयाचुन अठे ठो जिगो खा छ पाखेरका खाइलाटे हल गुमेश न जि लैना टे पिरका खसिय लाट हपि अठे न्याट हपि खलाला छाया या भुएन या चुन पनि न्याइपुका चन टव पिन्छ टव या चन डकले लिप टवो सिस बुसते हल वया न्य मिस्टेस ठुलु हल सम ल्यासी मिसा टुयुका जे न्यने उना ठुलु से ठाल भपियादिस yakna kaya dis la kaya dis ne tuyu kaya liksan chom thakne tala nan pinsa korea mate wekaita weklan tona mudi sa jimsana tunimo ko asa thoto amlia se liu mebning so na thola imo khanya tuyu kaji mikha khobi sall jaya wala ale wa sali juna kutuk tona chota
सलिच पनि वा ठोटवा मिसना हाना ठोलुइटा सन अले टुयो काजिन सलिच लाटा टोपिया टाला आ गाटा छिकपिनीको बचाटे आ बेद न ठोटवा मिलासी मुस्क निला कोन्याटा ठोलुवा मिसा वो गाय जमिनदारी म्या खा न्यायपेको लक्ष्य भएन कोचला वो गामे ठौ छौ बजारे उलिजा जुस कने मेगु बजारिया उलिजा जुया छन ठुक्टा अन तरकारी शिशु बुसा व न्याय बजारिया उलिजा जुइर कोला अठे अन कर कार्यालय सोना कर कागन याना हल नाप अन्य जुलट पिनियंका मियंकीको ज्याकु न चाके टंगला वो ज्याकुटे गाइट मागो जुलट न हेग याना चुन गामा आ जाके छ कनि नाप्नमा तरकारी न्या खे पच पच शिशु बुसा पिन छेगु या फटा ओके पल्सा सा मिसिन कागु याट नेग जुलट वो गामा पिने ची चिनी व मसला टोटा मेगु कागु जाड्डीके टुङ्कला पिने कापा वइ चंगुडनी वो चा अर्थात 8 गामेजुको विकास भुखन्जना राजनीति चुनाचम वो गाई जमिनदार साउ श्याम बहादुर मुरमुरे जुयाचन ठग आष्टम होजुग चाका ठग गामाट भुबरटै पिसन लिफना चुन ब्याज ब्याज ट्यास कापिन्छ मानप फुल्यो या चुन टमसुक जाल लगा हालिसे रुंगला मुड्डा टेसे किरुंगला छुट हाग जिउ मुखो छ लोन से किरुंगला ठो फुक्क वो ट्युच वसान से जुल ठो डटले भिंजी मखटा बिचाया नुवा हिलोया सोया मोफिया वा कुरकुर न्याजमा अबले काम दुआवला काम जग खनवा भुखपो बसुना ल कासो कामेसु मिखा भुखपति जुटा काप कारखाने उल्जे शीर्षके व सर्र बनाएंगला कुटो जग यास न्यागुन जुइरयु खैटा फल्ना गामे चपे मुनुटस केना चुन छौ छौ जना ठो गामे व्यवस्थित ढंग आसक्ता टैथे डेरंगला गामे दुगो जोनट गाइट मागो गामे टु डेकी उजिरंगला ठो खैटा मिगा उल्जा जुगो कापा कारखाना केना चुन अनुवपि पत्रकार पिने फुचना टया चुन आ ठो कारखाना चिचक ट कारखाना बजार कर निर्यात कर कया मुंका टग टेवा वो परिश्रम डेकु ख ठो गाय शिक्षा सक्सन नाली मागलो ठो फुक्क जाका पाजो तुयु काजे सेक्रेटरी जु ख वेक तुयु काजे ठय राजधानी फल्न टले जुम अन्य बोलम छम ना जाम क्रान्तिकारी चोमि ख वेक लिस्टना टाबले वेक त ममुसुपि मोया जुइ वेक छम समाज सुधारक न ख बुख पौसम कामेश न छ टसेको साउन्टाला वनमखला गाय प्रगति जु छिगु दुर्गति ख वो ख छिमसा सिकी वो गा छिगु ख छिगे राज व्याचुनिमा ठुल्ला जिमुका छिपिउना ज्याजु मुखटा आ काम थाला बाना छुतन्द कया चुमुजी थनिया उलिमुछि दो गामा आ गुली वरका कामेसु खन्जना बोम जागे जुल आखबना छुथुला छ मोज मज हे जग याग बाग मेग छुथुला अपारि ग जिन गुल बन्जाट यो न को मुसु वो गा छिगो लागि गब्ले मुसु बुंगा चका सिल्ल छ छुथुला छ गब्ले जाया 900 टका सी कहाँ रामचित छोयाई काम पिनि वनिमा रामबहादुर डाउल रामबहादुर साउय छान्जे ख खास खुस खन ल्यारुंगा साउरल का सी गामे वनि जुल तयारिया श्याम बहादुर साउ थम छान्जे रामबहादुर जना गामे हुन ठो साउय निड लिपे गा यात्रा ख ले वबले साउ खना चुन स्वाय केपचा सिसा बुसाय केपचा मस्त मिटिगु पार सुचु पिचुगु सटक उखे ठुके भुइ वा म फेलिसे पेखा होला चुन मिखा सिचु सिचुंक गाय वो दृश्य खना साउ नपा वया चम रामबहादुर मुटो मचाक चलान ओहो गाल साब बानला चुन ठोखन जना साउ चोके जुल चुप बेवकूफ मुटो अठिटासा साउ मन अठिमरा वला गाय प्रगति खना अजुचाया चुन गामे व चमत्कार खना चुन अबले बुनिको छुट्टी जीव मस्त खना छनिए अजुगति चालो व मस्त स छौया पन कट्टु व कमिज फिनाट अजुया चुन वो कट्टु कमिज वहे गामे तयार जु ख मस्त न यचिस स्वे जु फुर्टिडु अट लेउना चौले व गाय पि मुनुट न नाप्लाट इमसा साउटा नमस्ते याट तर इपि पिया म छ इमिको पखना साउ कुन कुन ट प्या होला नाप नापसा लियो वपि थपि मोमका फिटके मसनी पि ठौसो टेरपु छे मरो गुली हेपे याउजी खन लुमनुमा साउ सया मजल अले टुयो काजी खना पालिनी से ट प्या होला वया वो अठे हिमी चा छे छन कोठा टुयो काजी पो बना छन
ठाउँ राजधानी झलके पो हो पोटी कमल प्रिय या इ पाजुगो कमल प्रिया पाजुमोरगा नुगले शाको खपटी नेटना टाउ ज्या छन कमल प्रिया नुग शाकल दयुगो बना तुयो का जे ख्वा छौस चुनावला मिखानो खौ जाया वला वइ योम ना पहा इ पाजुल दयुगो खनलुमका वइ शागु नुग न छुलन पो बना मन मन खलाना चमले साउ श्याम बारु मन वला हन्छ बेली पबिटा साउ जे छिटा सटिका हगो लुमंका हन्छ चास उल्ट्या साउ जे मन वन बोनी जीव सटाटाउ इले तुयो का जे साउ जे छे छन वो खना साउ कुन्ठंक वया उटा लस्कुसिया होला चास छुए लसुया चनको जे अस्टारा टले बैठके यंकल तुयो का जे फेटियुआ साउ ढला छिसी मखो राजने छिगो गुली ना जा या ठ्यासोसा छुए बेबे खन ख गाया काया पल्टे जुइरुंगल साउ खन्जना तुयो का जे न शिष्टाचार टल वला छिकपुनि कृपा ख साउजी जिपिला निमित जग ख बर साउजी न ठन्या चास छिकपुनिको ग्वाल यक्कु माने ठो गाय त साउजी काचके टाल ठन मोसी गनुवने आखिर गाहे ठाउ ख अनचोसा गाय मतनेला टोटफु मखो बर तयारिस जिसु ग्वालिया माली तुयो का जी थाला जिसुबले ठन्या चास बेसजी ठन्या लगानी ना दिउस बालाई ठुके छिट न फाइरे जी गाय त न फाइरे जी वला ख साउ थाला ठन्या लगानी या जी बिचाजे नाचना फाइरे ख टोटा दिस फाइरे जुसा मुजुसा गायटाला अवश्य फाइरे जी अठि खलाना चमले साउ म्या नसटोस जुना कोठा दुआउल ठो साउ या टरिम कला पखे साइलिम म्या ख पे मस्त मड्या छम लियो दनि म मेपे सकले मरे अंगल ठन बिया छया गुल्चा मरुवा बिरुवा जुम टरिम कला व ठो म्याइट गामे वाना साउ कान्छिम कला व निम मस्त जुना सरे वंगन छिडहे डेरंगल नका व मसाउ म्याजा तुयो काजे त सोया मुस्क निला कथा नमस्कार एट तर ठोप साउ मयकल म्याइट टुंग सुल साउ छुस्यो ठ म्याचा तुयो काजे त मन मन एका चंग दुर्का तर तुयो काजे त आसा ठुकी पाके ध्यान वंग मखो बोइटा सोम म्याचा अबु न पिकल दैगो खठुइकल न तुयो काजे ताल साउजे बिचा बाला आना ठन चुनाव जिटेंगु दो सके ठोल्ले जा महत्वपूर्ण जिफु साउजिन डना दिस ठोल्ले जा मन्त्री जी दैनिकी तैगु छौ आस साउजे मुने दुआउन व खछु त जिन छिटा टाटुन्ने जे आ गामे वेगो गामे लगानी याउरका लेजे तैगु छौ वइ वनी अठखन लाना नै चौले म्याचा हाना लिस त वइको पस्व साउ ट फिना चुन ने निसरेगा तुयु काजु वन वो गु अर्थात 9 गामे लेजे या लहर वयातन चह प जुयातन सुदनिगो स्वीट ठनिगो एकस्य मुटी ठया ख एकस्य मुटी तुयु काजेटा ठनमाले तैगु छौ गोसा पिने व मनोटन ठन जिला तैगु संकन मयागु मखो साउ श्यामबार याटा ठनमाले तैगु न प्रस्ताव दु जुनचम जुसा पिनिवन टुगु मेस्टन ले जिला तैगु न संक याउदो छलफल शंका उपशंका आखिर तुयु काजेटा लियो ख कोजिटा ठौ खजुना आइपे तुयु काजी था वन उखे तुयु काजी बिचाय नाचुन राजनीति जिगो जमखो जिगो टाना मुखो उके जिल्ले जाउनीको ठीक मजो अबले लगा ठो मनुट वला उकी मध्ये नाय जाव बिमल तुयु काजी ता टाला जिमसाला तुयु डाइटा सर्वसम्मति लेया आ गाय ख न्याकेको छुए लाटी दो गो कथा गुखे पाके न्याकेको ख छुए ठौ विवेके दो तुयु काजी मिखा लल ढाला छिकपिन्टा सुबा छिकपिनसा विश्वास यावले जि गुल लेटा तर उलिया छट ख जि दुखी वख छिकपिनसा छम मनुटा ठगो भाग्य कोशीको अधिकार बिजेन जनप्रतिनिधि टाइम जनसेवी जी जनता भाग्य डेकिम जी फै मखो अर्जुलके व टाना साइ जी थपिनको कल्याण लागे थपिनसा लेम प्रतिनिधि त थपिनसा लेगो नपे पला छिकेको या छिकपिनी कर्तव्य जीमा नटस ठगो अधिकार ठके मरेका चुनमाली छाड आशा वास्तवमायास बियाटको अधिकार बियाट पिन्ट वास्तव मतस प्रयोग जिफु तुयु काजी तया एंगल लिप ठट मचिनके थपनिको अधिकार लिटका मास्टवै मनो टुनिवा व अधिकार लिटका फैमखो छाड आशा अधिकार छलाचो मेसिन छिकमिन्ट कोटलेगो मेगो अधिकार डेके टुंकी ठगो भागे थपिन्छ कोशी मरेबिला छिकमि सुमकचन फैमखो छम बी मास्टि मवम मेपिन लिटका मास्टि वपि खमिले जी मखो एम डठी छौया भापवा मेगु नपु मरु वख लवापु निमेशुको लागि न लवापु निंगु मखो
ठुकी मुया वो सियुगे निस ठनी इपिन वइगो खन्जना आटा चना चना व ख डिकवा बिमल टाला जिमसा छिटा पल्स कया नाया लियो ख आखिर ठो गा छिया याना ठो स्टि वे फट टुयु का जे ठाउ खैटा हाक्न नि जाकल पल्स काठे जाया मया सुएमा जायाको पाछि मुजो स उटा इल्हे गनिमा मक्सल लिपा लाई रेगो जिगु बिचा ठो गाय खे जिगो गुली लाडो उलिया छिक पिकनिक न दो जिंजग याना छिकपुसा मया उसा ठो गा चुन्या येम हो लेजा जिटा लिएको का छिकपुसा चाल ठो खे छिक पिनिको उजाइटा जि सिरेटे फै मुखला ढैथे चुन छा रासा राजनीति जि दुनचुना न राजनीति जि पिनिए चुनिको बिचा ठो उजा छिकपुसा जिटा बिया मरिसा जिगो अह भाग्य जि छिटो टोटा मेम सुलिएको पुच नाइलन यस तल निमसाला सुन मुख अझ पि टुयु काजिन लिसबलो अर्जुसा लेजे जाका दिस अले उकी मुडे सुजी सुना गाय लागे सुसेव यागडो वटा लिया दिस ठुकी जिगो छौ सल्ला दो छिकपिन छ श्याम बारु साउ नप सल याना दिस न्यारसा गाय जमिन नार ख बिमन थाल अझम साउ ठाउना छुजे ठौ पि भाबो करपिनिको पि जिगो खलाय मुखवा अट्न छका चायाला छुसिनी मुखने टुयु काजी ठौ खान लिसकाल जो ऐसे जिपे वनिका साउ जिन नापलाटा उल्डिया एपि सकले वन अन वपि एपि साउ श्याम बार ठा छन एपि खनुवा साउ जि मेपि छमनि मुनुट नाप खला सिरेकल ख बिमला ठोल लेजे बारे साउ जे छु बिचा ख साउ जि निन छिमु छु बिचाले छिपिन का ठपन्टा हिसना सम्बोधन याउले बिमले जको मखो मेपि न टप्याउल तर टनु ना बिमला ढल जिमसाला टुयु का जेटा लिएको बिचायनको तर वेका माने ज्यामति वेका योगे सल्लक या छिटा नपला होइचना वइगो खजना साउजी न टप्याउल टुयु का जेटा लिएको वइगे सल्लक या उठा वइगो टाबले साउ या सोया मुफ्त व सल्ल मुइस छिपि जिटा मुइ पि जुइको मखला बिमला न वइगो र आपसे मुफ्त ख वेका उज टारेया मुफ्त उकिया वइगो व केको अपा साउटा लाहालाट तर साउ तिरुमरे जुल छिमजिउबले ठय साउ मा मरे कमगा आ जिला आ छामालिजी गन गन व मनु हे आछमी लागि ठ जुइरगल आ जि छामाले छिमता शिवला छिमसा टुयु छाबोल थन वला सरे चुनी मोचा थन वमका वइगो खजना अनचोप्या अकमके जुल व वइगो खासोल व वइगो इमसा 68 छुया टामफ्ट इमुक पखना साउ श्यामबार मुस्कल ठगो रणनीति टालट तैथे व मख जुया इमुक ख्वासो याचुन तर वइ खजना बिमला टाल टुयु दाइ छावल छु हुनी वल उकी जिमटा छु वास्तव मरो व छुएट ठो गाय लागि तैगो जिमटा वास्तव दो वइगो ख साउ या मुस्काउ ख छक्ला हिलावन छला टुये लियो लियो वनिम व न्यागुया टासा यासा ठीक खनिम जुलक छ बिमले पल्टलन से टप्याउल साउ छ निसट्या कास सुस महिनाला फटे जा गया करिपनि बुठौ याना मकैला करिपनि म्या भौ मस्त मस्यंकला ठ कलाव म्यायट दुख मोबियाला थजा खसुना मुस्यु छ यानको पाप छ गब्ले याना टयाला आ ठम टैथे जिमटा या मरुगली मख छ टप्याउ उल्डियाउ अन सरासर प्याउन वइ लिउ लिउ मेपिन छ वासी वासी या दनाउन रन्ठने जुमसाउ रन्ठने नु जियाचन अबले साउ छान्जे राम बहादुर दुआवल वो फेटे मला क साउ निन छ ठौ छुसु याना वया सतरन्जे जो तीजको फेटना राम बहादुर खट्ट छट मिगो टोटा ठको बान स्वेटा स्वेटा कल्लका सिगावे मालिक नाप नाप मेगुन बान टोटा ठक मालिक मिगले जि टुयो भिन्चकला टिम जक टया वया ठौ उली मगा थे टया वो वे खर गान ठौ तना वया साउ मुस्कल शाबास गस्तुनीले छिउ सिटी छ सोबले राम बहादुर दंग जुल छियाट्याई मालिक मेपि सु दनी थे मुच मालिक न्यनि मेपस दनीको न सास या फै मुख साउ छन लुकुल लुकु संकल एन पामरु ठो गामा टेके खरका सुमको चुन जुगे मुख अट्ल गन्चुन जु साउ मालिक राम बहादुर खे खन्तल सेवक डे दुनी तन्डकया दिमवा अले छ छुचुन्यना वले साउ नन्यन अजो हमेशा गति पासे आउ ढका गामा हाला चुन भिन्चे मराम राम बहादुर खन्यंगा चुन अति वे हुवा मेस्ट गति पटाया हु बोलकी छि म्या मस्त भो मस्त टाइम मुख जुर का हाला चुन गामाट बानला ठसे कठेन चोनी साउ लेटल कने छ्याग बिजा या उले म्याम हुक जुना दुआ वला उइ ख्वा छु सखे
व इमु खंजना चुनजीमा उपन्यास दक्षवे लिपंगु भो अर्थात भो सान अर्थात 10 तुयुकाजी व बिमले डटुए लेजा व गाय मेगु योजना बारे खंज्या चन अबले क्वे मोटर दिगु सटाया तुयुकाजी चाल्न कोसल व खन झलक कमल प्रिया व मेम छमल्याम इमटा खनिवा तुयुकाजी लिसलिस्या बिमल न क्वावन तुयुकाजी त खनिवा कमल प्रिया भया पाग्या वला कमल प्रिय छ पिट्ट पिका तुयुकाजी सुवाबिल पागिमन जिमा याक्न क्याछम डेमा कमल प्रिया मछाल व बच्चा उखिचलाउन उबले व ल्याम मनख तुयुकाजी त नमस्ते यात न्यनी वया झलक मस्काबिल ठेक छ जिज पाजु ख कमलिय पाट ओ इले कमल तुयुकाजी ख्वासका पुलुक सुत तुयुकाजी न मुसु निलावित सुगु पा निमेशया मिख चुलत अथे निला तुयुकाजी कमलेट टाल मया चुनावित बडाई थजम पास दयाला पाजित लो मंगु खला कमल प्रिया टमवा प बछि निला प बछि आना तुयुकाजी त टाल पाजला सुना मुसीको बिसु वला वला आ झिमटना बिस्का छ बिजा याउजीका वही खंजना चलक हरर निल नप कमलिय पाट व बिमल न निल अठि खलाला पि तले ठाउन गामे लेजे जोस गरमा गरम ज्याचन ठुके श्याम बारु साउ उखि बिमल डना चंगो श्याम बारु साउ याकच खेले लाग्ने गाय प्रेमितेस बिमल एट ठंगु ख तुयुकाजे बिमल प्रति पट्याडु सान बुटिडु ओ पिने पिने तटस्थ खन दुसा दुने दुने बिमल एट है बबियाचन तर लेजे प्रचारे खय कया गुब्ले न्यनी म तर ठौ कमल प्रिया वही भाट व झलक गा चायु व बले मनुटे पोखना व बच्चा अजुचा इमो खले नाप्टा सरडै पाप मोलु चाहियो इमे छौ सबा छैन वो सबा बिमल व साउ श्याम बहादुर मेचे फेटना चन राम बहादुर डना चन तुयुकाजी खनिवा गापि मनुटेस मुख छु यात एबि व ठिन टेथे चिला चिलावन तुयुकाजी इमुको पसुया चन अवश्य छु गरबर जुल दैको व चाकला ठुकै रस व ठिक म फ्या चन तुयुकाजी खनिवा बिमल माइका उइगु नाकया डब्ल्यू वेट अफ वन साउ इछान्जे राम बहादुर उइट सटुगटाया हर्र निला हिस्या थ्याइन तुयुकाजी पला मुने त व अलमल जुल उइगु पला खना बिमल डब्ल्यू टट सयना हाला चास चास ठो गाया पट प्रदर्शक प्रेरकै हैसिट छिट बनाचना चास सुना पनि थे सुएका राम बहादुर माइक जुन गछना व सुनास वइ वे छास वइका वइगु खन्जना तुयुकाजी ख्वा याउ सिचट उइट गर्खेसी चुनावल अबले डबुई को छौ सवल कारण त या बिया दिसले राम बहादुर सचल तुयुकाजी गुमेश न ठोगामे नैतिकता ख्वाबा फुयाचन व अनैतिक म ख भिन्चाइ त कलाट्या ठोगामे बिसुया चमसम समाज दुश्मन ख वइ खन्जना तुयुकाजी ख्वा कुटौनी थे चुन वइ टुटे फ्यार फ्यार खाट व अनिया भुलको कोदै थे चुन ओखि कमल प्रिय ख्वाना याउ खचाट कमल प्रिय भाट व झलके ख्वाले टय रंग इल कमल प्रिय भाटला छुय मुखन व डुर डबु पाके ठाउन अले व माइक लगा कल सुधाम तुयो पाजु पिन्छ कला टम डका सुना खन वेकला पिन्छ त कला टौ नाप कोख एंगल टाइम ठग नाप मोटिउसी को नप नप व्याउ निगला मूर्ख टेगु जग जाख व तया एंगल तुयो काजे पिन्छ अनडनाचम वहे कमल प्रिय ख अले व जिम कला ख कला ए कुमार टु मरिया टुंगल डका भाटा सील कि मे पिन्छ सी तयारिस थजाम देशभक्त साधु पुरुष यात ठुकठ बेज्जत यात मछा मजो छिकपी छु मक्सा वेकायु निस्वार्थ जाइटल कटर या माउ ख छिकपिन्छ वेकायु हके ठो सही खमको सुनाया ठो षड्यन्त्र न्यनिवा डबु क्वे हलचल जुल सक्स्या छपा मुटु टेथे राम बहादुर एट पाएट तम इट मिट याचम झलक डब्ल्यू ठावेना भु चुलेचित चम्टे या थे यावन अति गोलमाल जीवा साउ श्याम बहादुर डब्ल्यू टीजको खुठे बिसुन झलके नाममा मेपिन डब्ल्यू ठाव खना राम बहादुर साउ ना काका झटपट जना बिसुन सक्स्न साउ साउ छान्जेट मावन इपि अठसना चमले कमल प्रिया पाजमेष्ट माल पाजम मुखना व चसंक वन अले व पाजुरका हाबले वइ भाटमा छुजुल टारा न्यनी वल अले निम पाटा पाजम चुनी ठा ठंका वन अबले लाग तुयो डाइट मक्ठी जुल ढका छम्मिसा कोठा पिने व्याङ वल कमल प्रिया व वइ भाटमा भव्य कना कोठा दुबाट
कोठा टुयु काजी ठस पना चों खना कमल प्रिय चिल्ला दन वही पाटमेस न कचकचा नारी सोट अबले नाच हडबर चया कोठा प्याव मिसा डाक्टर बना दुआ होला डाक्टर न टुयु काजी त जाँच यासे उइग नुगो प्या बोबोस्या त हाना जाँच या त अले चिस न ढाल वक मन त डाक्टर मुटो ओली खंग छुप्या होला कमल प्रिय चिल्ला दना टुयु काजी जान मरे टंगु मे पाजु टका ठस पाउ डाक्टर सटा मिसन सुकु सुकु खोला वो साउ ये म्या ख उठा लक झलक व गाय पि मुनु त साउ श्याम बारे त पट्ट फर्के ना छकुए ठंका वला छकुए जग छेनवा सक्सन टुयु काजी जिन्दाबाद टुयु काजी जिम्नाय खरका टटसला हाला हाला उपन्यास पोजल ठुलिया